Akariba mweba Southiment inde bachumiritie kuthetera urorari munene wa watho Justin Muturi. Akariba niberete rais atuocho kenjurewe ya maminista arikane Muturi nonto nethirite akirita ngwenjea. Baba neba mweba tongeria na akariba mirika gishigombo gika Southi na Central imenti areba kedia nande kibanda to taunini yankubu boritia mutongeri wa mongo Dr. William Ruto gucho KG Justin Muturi kanyene kawe kanguge nyuma yawe gutewa kagitene kara mutongeri ojwa mugongo arabu terema waziri bonde akariba bakyuga maite ja muritingo gyomwe akali na tongeria baba kyuga maite ja muritingo gyomo athirikare jate batigo tuma bange barabate na maite baerwa ndenjo Muturi atwira ari speaker miaka ewe 10 athomete katiba ndene na ome athomete standing orders, sitting orders, sleeping orders, dozing orders chionde utinya mwate thomerete kwau ankwenda kuga it is very unfortunate rais wetu no athoro arathithiria mantu jamwe ate na uthu kana ate kuthura muntu akiuga thirikari o clean ende akathithia mbula ndene na nkurukia ura irengithirwe kari mantu jao thithite ya kumbutho kana kwenga Muturi utera icio ngendo no thithiti ou no ntukibakirira enga macies na tigire Attorney General rais Daniel Toroitich Arap Moi rire agarura kwa 82 na tigire Attorney General ule obisine mwangara kinyiriria kure iraringwa akaritie sheria lakini riria turauga thirikari thambue kana yegerwa bara bategwita ngugi bwega president yaregeranirie na muntu uri uramutethagia ngugi muno jawe Justin Muturi advisor wa munene wabwegie watho kingi badiuga inji Muturi atwira ari speaker wa mbunge nene kwa miaka 10 bakiuga ari na katharika nyene kauka watho na ni mutongero rabatigitwa gwati na maite ja ungumania kana gutumira obisi ya mwingi buthuku twategera muntu wetu ja Justin Muturi tukona guteno agwetwa na Casper either ya mantu ja kuya kana ku nyanginto bya mwingi angu kuromba Mr. President ito buruburu na kwenda gwaku kabisa tucokeria Mr. Muturi muthiene ne boretia mutongero mugongo akeja gutatira ruterwa kirimara ata mwana wao Muturi na bakioria DP Rigathi Gachagua kwithira kirungamana gutetera Muturi achokwe ngugine antu ba Mount Kenya bateo mama nonto bwaku nonto leo gwitoka yokia mundabandi ukamunengera gite kinene kiri uria bwarwirire no thirikari tawe bwana Gachagua nonto ngugitio mbagwito imundabandi wenga uraugire arungamire minister bonthe note atiumba nonto atethire menya mantu jayo thija masibitari atethire menya mantu ja agriculture atethire menya mantu sheria atethire menya mantu ja foreign ura nthiguru ciao migukara atiumba Justin Muturi agekirwa meya ke Kateos barabara oba Mount Kenya barabara arwaga na Gachagua ibo baragwatanite bagwata ndwa eje nonto Justin Muturi naraiga nagwa na Gachagua bamberia kurwanwe ndienda kubwira kugwatana bau abakagwatwa ne aibo nonto ibo kwana na president wetu batiotigana na deputy president wetu Gachagua na ndienda kwira Gachagua nonto Muturi akwite iguru riaku nonto ariragwo iguru riaku nonto bakwendana nwe ogwa Gachagua ugatigana nwe kekiro kumbageni minimum Justin Muturi nethere ari kegwe na ari gotine riaku kuma taunini yankubu gishigombo ngike Southiment nke report rato cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare.